Weke mumwancho mo ligerali nekionga chinsa inye asenchira yoboikeranu litukeliga lyalero lya ichuma chitariki 22 omotienyi no gatano omotienyi yo kabire omwaka bw'ekibiri na 2025 nomo namangaga ntakone kwa chinsemo kolendo mwancho mo ligerali sogo chakira no komanya tubuna nigo ga korego samangana gutwikira bonega sestuna liga omo subati yomo yule kogongia niganyaka bagosirio mabwaye ase enyagitari ya Kenya ngana turaje ko yaka bato kumanya sama tukalebosyo ngana nyaka bagakorete bidengere au kurwase abarai au nchiri nguru ko haroni ototo nyaingiri na yaja negatiana kwa linde asikionga chinsenye ma koroba ya lero igachore tu n'abagusi bose ekera abantu abang'abo bagocha kurusiko ya gusi bacha kumurama igo no mugusi yokoraki uramwa egati ya bananchi korwase county ya Kisii kumwegerera omugavana Paul Simbarati kubwatakana mune chingwa na chabwatani bo kwamiriria serikali chinga kibalingese tara sarongorwa gusi Libyono mokeba ndindeke yono mokeba gusike buyu ndindeke gaki emechando bono mbwata manya mwana onera konyandocha noyo nero munyagitari no mwinjire wana kwenya gwetokira nimbwata bamura lakini bono yo mo Misiri amayanda na magomba manne gochiase amate ya Christopher Ndege magayo gosiria omwana obo asense ya Russia Ubwato kubunyakubo you join others in development and good leadership tuyagaje koruka and twagaje seyaito yeni roba yake omujumbe mukoro w'ebunge ya Kitutu Masaba yoboigoro mugachibwe kya magia ODM kobolia omugusigo chamo na kongusiramo huna egentekemo Moncho muligerelie kionga chinsa inya ni gotoko cha kurwase bunge ya Kitutu chache Saudi nene mono chinsa mochiti Chenyamataro Setrate ase ward ya Kitutu Central ase amate yo mugaka Christopher Ndege mageto herino muchano na mugenda manne magigayo kumanjugwa buna omwana obo uyo chete kweligeria sense ya Russia osiro gumubwaye imiyanse ya Ukraine magiga yo gotomwa gochi korwana ese ginense ya Ukraine ime yanse yo negento Kenya kabage koreto bwaba no mondo komonene ase amate yo nyari kabage koboli nyaka kabage kobwate tsikona serikali kwana kibunanko nyarabale omubere ho mwancho obo hino banyaka bakayo yania muri kito diponi asanya ni gatwalira ni roboti rwa senchira yoboikirano hogwa kwa okonene gochia ase amate yo mugaka Christopher Ndege mageto amariga nkolera amariga aya maiga yo mwana obo asereta Cliff Leden Ndege omusabe myaka 31 gosirira asense ya Russia chingaki chisegi chigendere tense yo nense area ya Ukraine aki mwana nonkolera amayo nonyore gukora chikondo aki namwanjete ngagijete kanisiri tukwari munkwira nangocha gatene na matali no mumwina gitaga ntebi akandangiria gantebi nayanganite kanyoro bikiriti angango sokale nkaira nangacha agantebi gasinari kuligi nanyenyori nkamuburi nkyo tale gonteberi umwanone nkubure nonyane saburi ogende nero nkarusie saburi yana nabwate nkamuha taikaranse tigate nenete nkamuhereza ale yemo hagasoka nkamutebi ogende buya taikaranse tikatoira netenere gocha umwana one ritukwari motoga kwana nere nisimi ya mukae agante biga mamunya konsabiri chisara unya kongeri chisara nkamutebi nko saberande umwana one gabaire agakisi minkanyora tiyo tinalingo waitukweryo agatebi mukayo nkwaniri mama moya maiga mange ngacho mungino yagantebi kiribu nakuligera kini takunyoreti kururi tukwere nanya kororo mwanone mwiburu yo igabwe kenyoro kia Nyamataro Satellite imeye ward ya Kitutu Central bunge ya Kitutu chache South County ya Kisii nigona rwete asenka yaje akagenda kwerigeria unenchire yemo yokurwanirira amate yaje akanga kiresi byagante bingana achire lakini sinko gende training tinko nyara ko koraki tinko nyara ko kwana nesim
bono kurelio nanya kwikuru ngakiaga sene tanya gukwana ngatema gwakira chinamba chiri angeta ase bali bakite na barabukoruga asoko oko abwate na baje gotwerezanga Hobororo bonene igoro asobonde gotiga eamate yaye aseroro bagake umwana no tigira bani bingwerere koboko nakinda birenda bure motimbwati umwana yana bweka no ane nyumba tabwati kurigyare ngache kwa gache nyumba maega yokubutuka bwechinchira cyoko wasiriana ne amate yaye ni goroboti oroiga roikirete amate yori tukuria moisonde wetera asomusani oyu babete bakogenda nere information yo twanyorete turu ase abachiete nere abande mbatamete bonera aba oyu mbatigarete nere nero oyu orenge nyagitari nero totebeti nga bono riere nasirete lakini nche nyagitari inde ukuburia kwabo bono guchia asabarai anene serikali ye county ya Kisii no gwatesia eamateyo ili banyare konyoro mubere bu mwana bo banyare koyotindeka asenka yabo motokonya gaki kubwati omwana oyo minto egere tonyore kene kia ya sekere na torete runo no mobere to nirende gaki ntobwati ncherende ntobwati astoko bwati gochia no yu moirete gotoko mwakere simi aete rigosoa na bata karabasi ro mbabo mbamanya ngana ale kwena goje sengenje mbere ni gusamba bono gakitoko sabe serikali asokwacha monyale gotokonya ile tonyale kumanya bomana ngaibole na kelikende yonje sengenje na tikete familia ya maga na wata bana bake yore libu wane libu yono mokeba ndinde ke yono mokeba useke buyu ndinde ke gaki emechando bono mbwata manya mwana onera konyandocha noyo nero munyagitari no mwinjire wana konya gweto kila nimbwata wa mura lakini bono yo mo misiri kuraiga asekenyoro Kenya Mataro Satellite imeye bunge ya Kitutu Chache South helitira nigonkoro kwa Dipon Asanya na mwancho mori tugatigana nayo nigo igati yabamenyi kurwase county ya Kisii basokena kwegerera mugavana we county ya Kisii Msike Paul Simbarati kubwatakana hamone chingwana na chingoma chichanya kabachiko kwanwa na niganyata kwa kubwatani gwana chiburaburu chanyata kwa chikane kwa litukuri Jumatatu wasomo chobosongo ne chinga gichetaro cyabarai bali bakwameria serikali kwana bali kwamangana emambi ya lero nigo batabuna ara umusikarati no muraibo magendero na nigo atanyara kaba gakubwatani gwa nemiro gose ndebintu bingabone byo atwanyaga bakabolia abarai anemono gose bakabolia nsameli yobotuki gose abanyanyimbo nansema ya serikali kokora botuki na gwasiolia honsi ali anyata kaba gakwana kiwabo igo nigabanyaka bakomachia omurai wiki amagya DCP Msike Rigathi Gachagua kubatakana mone chingwana isharakanete gako ba ikirakanete gako taorokia amaskani gojiase abarai bagusi bakurana mugavana we county ya Kisii Msike Paul Simbarati tumemuliketo Daniel Onteri. Hapa ni Kisii. Huyu bonoko wako na title ya Kisii. Kisii ni Kenya si Kenya. Ukwana na balike mangana mambia ya lero ensemo yabamenyi kurwasi chibunge au ase county ya Kisii nigo besokya na kogikiria chinkwana chigati yabarai ase taro yerombe yabarai bagopinge serikali ya Kenya Kwanza asorogongo rogusi mapema eikiga ase batabona etali yo nigo yaringete komukora gesiasa umugavana we county ya Kisii Msike Paul Simbarati. We therefore expected the visiting leaders to present clear policies, practical solutions, and a compelling alternative agenda. Instead, much of their speeches centered on direct attacks against our Governor Simbarati and other elected leaders. Political competition is healthy, but personal hostility is not. It is concerning that the former Deputy President Rigathi Gachagua appear deeply focused on Governor Rati. This pattern is not new. Ase nkwana yabo nigo bagikiria bururo boigo chinkwana bunigati y'abantu mbasirite amagima ase chibura buro bateba onyenere boigo kunango abakenya banyorero roboti bene kurwasa bateneri boborindi nabona Arati tabwatrenetigwe ase nchira chinde chonsi asobosali obwo echinga kichetali yo mugavana nigaringe chinse cheisiko na tarairana goikabono. In Omogusi culture, invoking death is a grave matter.
such claims cannot be made lightly. To date, there has been no official confirmation of any fatalities. No public police report has been shared. No family has come forward to report a loss. We therefore call upon investigative and security agencies to provide full clarity. Did any deaths occur? If so, how many? Where are the official reports? Have any arrests been made? Kenyans deserve truth and transparency. Statements suggesting loss of life must be supported by evidence. Aserio Gerimo ni goborokia oko kiwa kwabo asoborai wabono we county ya Kisii boigo asa magendero na igabarai baregeti baboria baigwe chingaki chogwekerania magendero na mapema mano ase chinkwana chage siasa murayo ito simbarati igachore tu n'abagusi bose ekera abantu abangao bagocha kurusiko ya gusi bacha kumurama igo no mugusi yokoreki uramwa. After the elections of 2022, we elected our governor, Simba Arat. And the current united opposition is led by the people who were in the current government, led by Gachagua, who was the deputy president, led by the CS Machogu, who was in this government. And when they failed to deliver where they were, they have come now down to disturb people who are working. Yes. Remember, we are in a broad-based government. Yes. We have one more budget. We want to ask this united opposition to come slowly to Kisii. When they come here, they should know that they are the owners are there, led by the governor, Simba Arati. They must be given their due respect. Yarenge nga siasa yachete abante bachete goitero mugafano ito Simba Arati chikura chiaye. We are one family. Hi cousins. Nkurubaterega taseni kyagatembe korega subo gategati bo mocho bosongo imiye county ya Kisii Eriterane ngoro kwa Daniel Untiri. Na homo chumba mukoro we bunge ya Kitutu Masaba yoboigore omugachi bwe kyama gya ODM Musketi Motibusire nigaberega kubwatuka okobori gochese abana inchana marukura sorogongo rwagusi kubwatirana na gosirana hoigo musike busire nganyaka bagakwanira igoro yemerobelio anyaraka bagwikirania yokorwase kyama kya omugusi igikorengana na erekiraje gutumeka kobeka omugusi amo kwerigeria oburai bwense naboigo oburai bonde bwensi anamanukura sorogongo rwagusi Mnagatumuli kito fatika Disemba. Omugachi w'ikyama kya ODM Musketi Motibusire nigo araririe buna nigo aroisirie ekyama kyaye kimanyikaine buna United National Congress buna enjira eyemo yokweroberia esiasa bosyo bobochorio bonene bw'umwaka bw'ekirubere na 2022 na nyore opportunity committee chigurupu 3739 obante binga tokonyo ikarasalia tobegentekemo moyo ye kabaikinyamira emini kabaikikelicho. We had major resolutions igaikiranga nonyene pati ekubatangana esebagochia pambuli ninga tokonye tuke ngajere mbate binga sukubwatia machiko echabe yatukire ebegege kamabo mugusiabe united fully na bali bande bose bakoligia uburai. This is their property na bali bakoligia bagendere bosyo twabasabira maya kubago teliwereba ikene ekera mabago koigama kubwatikana n'ekyama ekiga kyaye ekeya nigo bosire atebire nigo mugusi aberega gutumekwa asenjira embe eryo wichoreria chikura ebisaku binde abumaega asebono ahenekire buna omugusi tari hochia gokorerwa egosori naende turabaren turi capable of social connections naende tukwerwa twakomerente tere yumugusi everywhere anywhere on the globe ya toilet connection in recruiting to kabete every part of this country, every location in this country ebwatu mugusi so metabia urumonya biashara urumurai
and do a professional one way or the other. Singing to Yayu, Kurutwaka Nyore Tuburai in this country. To have any token accommodate you in every other community's effort as Ukugabirisi ya Kenya. Singing Yasato, ili bagatu atari biyenseye, ya ikirase tuwa manyirenga na intu tuwa isanire. Ayonsi ni ngari kuyakwana rero asumuyiga bwebirero byokomwenia umugaka Richard Mugesa kwekenyoro kya karantini imeye wodi ya Gesima ebunge ya Kitutu Masaba abwase omusike bosire oyo oirachinga kyecho na kuburia omugusi agenderere ko bano bomo naryo amasikani aragenderere korokiwa anena sorogongoro iga rwagusi atari rekanyengima ibisa ane to the realization that charity begins at home. Utaragenda kuingia nyambeni nationally, kaba united from home. Social networks munachira, kutubuji wa connect kwa nyora kurunga, kirogote wako genduli nyambeni, ugusirwa buya. Egere, your potentiality ever realized accordingly, igesa kukia unaye gekonye ke in the end. To saber, to tantame positively, egere tole tamaye sigat. Hingo reporter getembe kuraiga se kaunti ya Nyamira, Njefa Tigad, Gisemba. Na chinga kichecho omo skati mwatwasire nigarwa kuboli gochia sabara ina bagabana inchi ko kubwaterana nabo yokuroli baga gochia se bali bonzi barokire kerenga yo koligia oborai aza chinsemo a chiri bakonyara Omo gusiege saku kiaragire na ndikire potential for great things. Ege totally koligia ne tupate capacity inchi ugosaliria Ntukubwadera na tobe united. Tuigore anemegwa, uyure nakanyonya kububui. Nesa momento visio atoletera maya. Nayo yoru mukaya yo kuna kubike tono everywhere. Kubwatu kubunya kubu, you join others in development. And good leadership, tuyagaje koruka, and tuagaje seyaito, yeli roba yake. Mwenye toka liwita kwa anywhere and everywhere, including parts of the world, ya America, mwanu yumi tukuru America. Yasaba ponye mwasimeke ntetere yuwa amate, nuko bucha buya. I was exalted. Toena nani baga? Mwenye tubuati chintenge chokorobia. Kama ni babuate marobi. Mwenye turaisana. Pera mage kaba antu babuati chintenge. Babere busu. Obu musaja. Obu muswati. Ege ntuki kukutanga na neo korora jinjira. Nichiseni chiao we. na mokonyi bomuraibu kiama gya Jubilee oyibo igore bodise orarije ganga yo guchikorie kirokyo buraibu ense sobo chori bumwaka gwe 2025 nebere muske Dr. Fred Okengo Matiang'i nigaruro kuboli gwe 7 gochamu na kubwatrana eli konyara kaba kane kimnaseme yuko amerya serikali yarasira serikali enene asobo chori bumwaka gwe 2025 nebere oyigo muske Matiang'i nigane kibuna nigarachiko kora monchirili amanene ase serikali esiko yoli baga puno murayo munde bwense ya Kenya. Tunataka kuunda serikali ambayo itahifadhi sifa ya taifa letu, serikali ambayo itatetea sura nzuri na uhusiano wetu na wengine katika eneo hili la Afrika Mashariki na duniani kote. Yale mambo ambayo tumeambiwa na yale mambo ambayo tumekuja kujua ya kutambulisho ya vyeti vya usafiri kwa watu ambao wako na historia ya ukora na uhuni inaharibu jina letu na inaharibu sifa yetu kama nchi ya Kenya. Wananchi, mnakubaliana na sisi? Hiyo ndio namna tunataka kuhakikisha kwamba tumebadilisha serikali. La pili
Nyinyi wengi hapa mnajua mimi nilikuwa katika sekta ya elimu. Tulikuwa tumepanga elimu vizuri, tulikuwa tunanyorosha elimu vizuri. Saa hii watoto wetu wengine katika grade 10 bado hawajaenda shule. Naomba ni ukweli nasema ama ni uongo? Kule shuleni vitabu havijafika kwa watoto wetu. Mambo ya uzembe na mambo ya kucheza na kazi na kucheza na wananchi namna hii ndio sisi hatutaki. Tunataka kuungana sisi wote pamoja, tukomboe nchi yetu, tubadilishe uongozi wa nchi yetu. Tunataka uongozi kwa sababu tunataka kurudisha free primary education, free day secondary education. Kwa sababu tunataka kurudisha linda mama. Na kwa sababu sisi tunataka... Wangapi mnasema turudishe linda mama? Ile muradi ambayo ulifanywa na Mheshimiwa Uhuru Kenyatta akiwa rais na Mama Margaret Kenyatta. Hii mambo ingine imeletwa hapa hivi karibuni na mambo kama hayo haifanyi kazi. Inafanya kazi? Hapana. Wao wanasema ni vidina tuleta nyinyi. Mwantu muri kirabuni gatoka na mutimoko umukeigo senseme ya kionga chinsenya koneto kwerantunya gabatoko gendera na mange gotoskosha. Hazina Siri Event Services ne company ya Chirinkuma asogoko obokoreri ase chinse mobuna corporate event chiroadshow chinyange amatanga anniversary na yenda mangamna wono photography videography live stream ne coverage na yende amange kurubare obokoreri ase tent ebirogo decoration lighting chikapet na sound batarere ase ekoroba ya Ouru Towers somo chobosungu angena AM Taylor samange ba kresimia sinamba 0721217817 Hazina Siri Events. This is a surety. Lea Wow Kids Daycare ni kituo cha kulea watoto kuanzia mwaka 1 na kuendelea, mahali ambapo mtoto wako anajifunza kupitia michezo na kukua kwa furaha. Tunatoa huduma za full day na half day katika mazingira safi, salama na yenye upendo. Tuna wafanyakazi wenye mapenzi, subira na uangalifu wa hali ya juu kwa watoto wako. Lea Wow Kids Daycare tunazingatia potty training kwa ustadi, michezo bunifu na ya kuelimisha, shughuli za kujifunza zilizopangwa kitaalamu, malezi yanayojenga akili, tabia na kujiamini kwa mtoto wako. Tunapatikana Kisii Town, Hema Business Park, second floor, room number 2. Wasiliana nasi kupitia 0714824433 au 0752901005. Lea Wow Kids Daycare, learning through play, growth with joy. Manjumuri karibu asansemo ya kabere ya mangana maya ya kionga chinsa inye nigo litukolia lero aba menyibe chinsemo chia kikosebe bunge ya kitutu cha South County ya Kisii besokia unajara ya koligia chi form chi pasari echiba kwenyendra echiba cha kwichoria erinde abarkwa bali be grade ge 10 batukanyarra chi pasari echo bakwana chinga kecho niga menyo banyaka baboigo bakogokera igoro bagoseba kokera bokareri wo machumbe bwe bunge yo Moske Anthony Kibagendi munaga tumulike ito Dipon Asanya Nebiro binde ebya asabe boli anene chinga kechiga aborokigwa barasomotimo komoke
ise yekigancha kia National Government Constituency Development Fund gose NGCDF imeye bunge ya Kitutu Chache South nigo abarukiwa begrade bekomi benyorera chifom jeji basari bunenchira yamo yosira chisemi mwaga bandisi kaundo bongi kurwa kenyerogia kioge alia nyakwae ward nyakwae location na ja kuria form egere nchorie mwana no jete skuria sirunga nyore besa kerendi tokotererie gera bana bagendera gosoma goji form na batu airu byego utamiga ne disegi ne njare ngororo tutate bango atore form to ego free twajichoire bono tutare gujira nime egere to gango nyeji bese tisoheri na bana basome twale ni national government mbia bono no mwishimiwa weterere twanyore form eji neji bese jire na bana baito baje basome twana na grade 10 kwa sababu nalia bana bajoinire school ngonga lero twalena na kilo muntu e form aegu free and fairly amana usobolimu ndinaro ona ligwe form mwabangirere ni mwarosire getambokero ekeiga inse yomujumbe Anthony Kibagendi bwebunge yo nigo abange baba bakogesegeta nabo igo kokegokera samarita ngo Elizabeth mura musomo koruli otero e primary umuchumbe nkumutoko matabi ngambi yamo agendere asenge njoro atokonyire atoire kibesa kipasari abana baito bagendere ngosoma bali nande togote yumo ishimiwa nga agendere gotuoma masomo munagendete gotuoma iga egere abana baito basome abantu toko batebinga omoishimiwa boniga ntutam nanyana bachinga kicho gosanga nabaiboli abaiga ni gobana kyanga okomesa wechingana asechinka chinyinge anene wetera masomo nigo batwariro gosemeria konene demikali na bonda atebanga ewadi gose constituency ite ajire bosyo ekiagara karokuriria abantu bose bari ganga bande skuru bare abe minute nga bono twatanganira masomo bosyo wetani gento kene gyons enge jo twa abana pata go skuru kare bono rero karoro twajire kabireya igona abe minute nga twaimokiria masomo asero ngorwe itogoro na ende go jibosia obora bumbororo nga abana baitumbanya gutwara ubimo burobuya nonyani tukara twagotire ndo yoro bokonye bokekurwa sebali omurobiri yoiga okorekana asobwa asioku kouniriria kondegotaiyo nigo bono origetie kiroyo moko gokera amatunda maya kurwa ase serikali elio banyare gonchulia magima ase chinka form ejitwana na chire serialized njibwada zero numbers na kitwana namna twa muntu lero na jiko icholiwa na ndikora gichirana karo jiko ira na kori ritore zero number chiri before the close of the day torenga zero number kita koraki kitairana na ndike ndongo te babiri baito ngomno kwenda nkane form utari ko yira ni lero eiteri ku konyo ko reta bes e form wikira lero egere reta bes Kurega sicha visi cha NGCDF chigotoka imeje bunge ya Kitutu Chache South imeje county ya Kisii Elia ni gongoro kwa Dipon Asanya Mwanju mulio kirabu na tokora mangana mayeke onga chinsa inye cheni gongoro kwa rone toto nyaingiri nigo tokwa nere Jackson nigo sikebnyongeri kurasa nzame transmission na 20 tiko tokukanilia uwaligirio bujana boigo botukobia